Oso garrantzitsua dela baloratzea, bai? Eta edariare badaukazuela hor, eixinan. Kapera eta baloratu. Zeren horren arabera emango da herri. Your crown, love you, King Selassie. No man will bring me home. Love you, King Selassie. Promise you. Moderno. Hoi da txorrota Iker. Ez da. Quitar la pila, desconectarla y se me dijo Adrián. ¿Estos que son? ¿Del PP? Las bases del PP. Y aquí, yo si sabes los grandes, se llama, pero... No, sigue. Mira,
zein dezu orduan? Lagunekin dagoa. Eta zuen txentitxetunak, eta zein... Vamos a estar orgullosos. We are going to the promised land, to the promised land. Walk the road, walk the road. The one that was the end of the time. There is a way, the voice of God. There is a way, the voice of God. The one of mine, get to the promised land. Get to the promised land. Asmatzeko 20 segundo izan behituzu. Ba, bi eta hiru. Aieba, pedan, burua, lo. Presaka, ajea. Ajea, bai. Puntua. Ba, bi eta hiru. Va, pinta hiru. Oso, toma. Eta puntua ere batu dute
Ea, eta... Aizu kriki! Aurkeztu beharko gara, aurkeztu! Eta horretarako, gure mikrofonoa Josefina erabiliko dugu! Txalo eroan! Ogia bai, ogia mostori, hori.